Mnikazi we-account engisitiche ivideo yakho, ngiyaxolisa mfowethu. Angiyena umuntu okhonza ukusiticha amavidiyo abantu. Ukuthi bengizama ukuyibheka i-account kaDokotela uKhehlelezi engathi angiyitholi. Ngase ngibona le video yakho ngase ngithi angisale sengisebenzisa yona. Kodwa-ke nje umyalezo ngubhekise kuyena uDokotela uKhehlelezi nabo bonke-ke abanye esinabo la emkhontweni. Mhlambe abayenzayo lento enza uDokotela uKhehlelezi ngoba kufanele siyikhuze. Imbi nje iyabheda nje, uyabo, ukukhuluma izinto ngalendlela ayikhuluma ngayo kule video ayikhulumile la nje. Kodwa-ke ngoba useyikhulume khona ku-TikTok, mhlawumbe nathi esibona ngenye indlela asize sizomphendula khona la ku-TikTok. Angeze ukukhuluma ngoFloyd Shivambu. I've got no brief for him, akamehamba kahambe. Umkhonto asiwujoyinelanga yena. Abanye-ke bethu umkhonto sawujoyina ngomhla ka-16 December. Asikaze silinde kuze kube khona omunye umuntu ovela kuthi ubani omunye osejoyina umkhonto. Sawujoyina nje ngoba sibona uNxamalala kwangakabe khona ngisho ne-ideology ebekiwe. Sathi ngoba uNxamalala siyamazi ukuthi akajwayele ukugeja. Sase siwujoyina umkhonto. So asiwujoyinelanga silandelelane nabo Khehlelezi. Nale genge eningi ethanda ikhundla legcwele la ku-MK, because kugcwele igenge ethanda ikhundla kakhulu la ku-MK. Bagijima kumarali lapha yonke indawo yabafica bephithizele bebhuza. Wathi nginitsheleke bafowethu kunitshela ukuthi yini into ebulala umkhonto, akuseyo Floyd Shivambu nalento oyikhuluma kule video. Into ebulala umkhonto ilabantu laba bagcwala lapha ya enkandla. Bathi beyokhuluma ipolitiki athi beyokhuluma umgosi. Labantu abacabanga ukuthi ipolitiki ukuhleba. Ibona abantu ke laba babulala umkhonto. Ngoba mihla namalanga ningena niyaphuma lapha kwaDakadunuso niyela into eyodwa nje kohleba. Akunapolitiki, even nale video lo ikhulumayo la ngathi nje uqhamuka namafaya kunamafayela next la, yabo. Ukujoyina kuka Floyd ejoyina umkhonto wesizwe kwaba yinto enhle ukuthi umkhonto wesizwe uya-expand, kodwa kwaba yinto embi ngoba yaqhatha ama-progressive forces kube namhlanje awazwani. Kuba ukuthi ukhuluma leyo politiki ngabe siyakuzwa, kodwa uma ukhuluma indaba yama-plot angekho nje uqhuba yona lento enifike niyenze le nkandla. Fine, Floyd uzohamba kahamba uFloyd, kodwa inkinga ayihambile ngoba inkinga inina. Inkinga yomkhonto akusiyo into engaphandle yini, nisebenzisana nabanye abantu engeke ngibasho-ke ngamagama ngoba ngiyobe sengifunela ukuthukwa kwamina. Kodwa-ke futhi noma ningangithuka, lo nivulela umnyango lapha kwaDakadunusi, lo ni-arrangela ama-meeting nobaba lapha kwaDakadunusi. Uyena umuntu osifaka kuyona yonke le nkinga bafethu mina nginitshela. Nina anina politiki, nina niyahleba nje. Into eniyenza lapha kwaDakadunusi nalapha ko-high command nakuma-structures, nihambe niyayiphaka niyithulula, niyahamba nemakhosini, nifike niyohleba nisuke emakhosini nihambe nekubafundisi, nifike niyohleba kubafundisi nibaqhathe kwabona bebodwa, nisuke lapho niyekuza inyanga, nifike akusiyo ipolitiki leniyenzayo. Akusiyo nje ipolitiki. Uyabo? Kulungileke-ke fine. Kunje njengoba kunje. Kodwa umkhonto ngeke siwuyeke ukuwuthanda mina ukuwusekela. Into soyenze nje abanye bethu solokho nje siyihoxele kancane kancane ngoba siyabona ukuthi ikhehla siyalaza lididekile. Abantu abadidekile nabadidisa ikhehla yibo laba abaseduze kwalo. Uyabo? Laba abagijima fine, abanye bethu sizwile izinto ezenziwa uFloyd. Legitimately so sizwile ukuthi ube sephuma esandleni ubeganga. Sizwile. But hayi le mfisho oyikhuluma la. Le mfisho oyikhuluma la nje umgosi nje. Uyabo? Akusiyo ipolitiki nje, umgosi nje.